Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Sport Specijal. Moji večerašnji gosti su Denis Gugić, dopredsjednik Zagrebačkog konjičkog saveza, i Tomislav Kardun, direktor 67. lipanjskog turnira. Gospodo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, možemo odmah krenuti s pitanjima. Za početak, par riječi o sebi. Evo, gospodine Gugić, par riječi o sebi. Pa evo, ja sam Denis Gugić. Na hipodromu sam već 30 godina, znači ovaj 67. lipanjski turnir već 30 godina ću gledati uživo. Dosta sam njih i jašio, možda 20, ne znam, nisam sad pogriješio ako kažem točno koliko sam jašio, ali sigurno znam da sam pobijedio 4 ta pehara grada Zagreba, isto tako 4 puta sam bio drugi i možemo reći da je to jedan od najtradicionalnijih turnira u Zagrebu i u Hrvatskoj, koji je glasio kao jedan od zvučnih imena i u Europi, gdje su dolazili takmičice, ljudi takmičari iz Italije, iz Njemačke, iz Austrije, iz Mađarske, Srbije. Ja se nadam da će ove godine biti isto tako dobro posjećen. Imamo najave dosta naših prijatelja koji su se najavili da će doći iz Srbije, iz Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Italije, Austrije. Isto tako možemo reći i najaviti da će ekipa, reprezentacija iz Tajlanda koja je na pripremama u Sloveniji, imamo neke naznake da bi mogli doći tu isto obaviti nekakav trening, tako da će biti jako interesantno. Mislim da će biti zanimljivo gledati ovaj 67 godina dugačak lipanjski turnir i da ćemo imati lijepo vrijeme i da će biti kako treba. Evo, vi ste i alkarski slavodobitnik, pa nam možete reći par riječi o tome, mislim da je to građanima zanimljivo. Pa mogu, normalno, već evo, ovo će biti druga godina kako više nisam u Alci. Inače sam 20 i nešto godina nastupio, osvojio sam 2 Alke, osvojio sam Baru i Čoju, znači sve ono što se moglo osvojiti u Alci sam osvojio. Jako drago mi je i velika mi je čast i ponosan sam što sam bio sudionik te jedne 300 godina i više duge tradicije, da sam ja i doprinio jednim dijelom i nadam se da sam ostavio traga i da će se ljudi koji su mene gledali da se isto tako žele takmičiti, biti dio te priče, jer jednostavno to je jako dobra i lijepa stvar. Ok, evo, vratit ćemo se na vas. Gospodine Kardun, jel nam možete vi reći par riječi o sebi? Pa ja kao osobno nisam vezan uz konjički sport kao osoba, međutim sam već 20 godina u konjičkom sportu, odnosno moja kćer već godinama jaše od 2005-2006. I u zadnjim godinama ima i dobrih rezultata. Ona je iz konjičkog kluba Jarun. Tamo ju trenira Andreja Novak-Djelmić već godinama i postižu dobre rezultate i u Hrvatskoj, a već i na međunarodnom planu. Ide se po turnirima okolo, po vani, Italija, Slovačka, Austrija, Mađarska, tako da to sve skupa napreduje. I ja ju pratim koliko mogu, ja sam isto sportaš, ja sam igrao vaterpolo svojevremeno. Sve se to širi, znači jaša se sve više konja, ide se na sve više utakmica. Ona se sad preselila prije par mjeseci, prije godinu dana u Hudi Bitek, u drugi klub, isključivo zbog toga što ima tamo uvjete za više svojih konja koje trenira, mlade konje plus konji koji su za natjecanja i za visoke utakmice, i to bi u principu bilo to, nemamo više tu puno što reći. Evo, vi ste između ostalog i direktor tog lipanjskog turnira, najvećeg natjecanja konjičkog u Hrvatskoj, pa evo, jel nam možete reći par riječi o turniru? Mogu, i ne. Par riječi o tome kako će izgledati ove godine i kad se održava? Pa to je turnir po stažu drugi u Hrvatskoj, znači samo je duži turnir Hanžeković u atletici i to je razlika, ne znam, na 4, 5, 6 godina. Ima strašno veliku tradiciju, jako puno jahača iz svih krajeva Europe, ne samo Hrvatska, Srbija kako je nekad bilo, Slovenija, nego ih ima od svuda. Imamo i pobjednika koji su bili i 10 puta pobjednici i 5 puta. Od naših proslavnih jahača, osim Dene, tu je i Andreja Novak-Djelmić i Šimleša, i još ima tih ljudi koji su i više puta pobjedili i koji su isto povijest konjičkog sporta.
pošto je u Zagrebačkom konjičkom savezu došlo do toga da se taj turnir organizira preko Zagrebačkog konjičkog saveza, vremena je bilo jako kratko, svega 3 tjedna, jer je organizator koji to treba organizirati odustao, ali nije smogao snage da ga organizira. Tako su, ajmo reći, mlade snage, ali novi ljudi iz Zagrebačkog konjičkog saveza to organizirali i pretpostavljamo da će uz dobar medijski prostor koji će nam pružiti sve te televizije i radio biti jedan od, u svakom slučaju će 100% biti najbolje posjećen u zadnjih ne znam koliko godina. Nagrade su dosta velike, znači na Peharu grada Zagreba je nagrada 5.000 eura, što nikad nije bila u zadnjih 10-15 godina u Hrvatskoj. Nikad ni od kako se održava. Od kada se održava tako velika, znači to je samo za jednu utakmicu. Kompletan fond nagrada je oko 20.000 eura, s time da dijelimo nagrade i za dresuru, što nikad nije bilo do sada. Što se tiče gledalca, bit će poni za djecu, škola jahanja za djecu, bit će oni tobogani za napuhavanje, bit će jako puno nekih trgovina koje će prodavati konjsku opremu. Planiramo izbor najboljeg šešira od gospođa, što je isto neka nagrada oko 300 eura. Isto tako bit će trka u vrećama, koja je isto nagrada za pobjednika 300 eura, tako, mislim, bit će dosta zanimljivo i pretpostavljamo da će biti, naravno, ne možemo kao nekad je bilo 10.000 ljudi svaki dan na turniru, međutim, nadamo se da će biti sve više i više, jer imamo dobro iskustvo, u 10. mjesecu Zagrebački konjički savez prošle godine je organizirao Zagreb Open i bio je jako dobro posjećen se, jako puno ljudi, nove ideje, sve skupa jako dobro izgledalo. Evo, rekli ste da dolaze natjecatelji iz svih dijelova Europe, pa možda i šire. Pa sad, za ovaj naš turnir, s obzirom to nije internacionalni turnir, nego međunarodno će biti, s obzirom da doći ljudi iz Mađarske, iz Austrije, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, i možda dođu i ljudi iz Tajlanda ili je njihov trener Luka Zalošnik Slovenac koji ih tamo trenira u Sloveniji, pa imamo naznaku da bi možda i oni došli. Znači, bit će i jako puno startova, jako puno ljudi i nadamo se i jako dobroj i jakoj utakmici za tu nagradu grada Zagreba, iako postoje još 3 druge utakmice od Marušića do, kako se zove, Mladen Gvajca, mislim da su oni stavljeni pod velikanima, utakmica velikana. Tako, pošto su 3 dana, svaki dan je jedna velika utakmica i to su nekome, a nedjelja je posvećena baš za Pehar grada Zagreba. U zadnje vrijeme nešto se mijenja, mlade snage dolaze, zadnjih par godina su i neke djevojčice iz Hrvatske osvajale Pehar grada Zagreba, znači sve skupa ajmo reći da ide možda i na puno bolje nego što je bilo prije 5-6-7 godina. Evo, baš je to i moje sljedeće pitanje. Ima li Hrvatska kandidata za osvajanje medalje? Evo, gospodine Kardun, za vas pitanje. Ima, recimo, Hrvatska ima jako dobre juniore koji su konkurentni u Europi. Imamo 2 curice koje su perfektne. Lea Djelnić i Kim Vukadin, koji su u svojim kategorijama već u nivou svih ostalih europskih jahača i imaju dobre rezultate. Tako da budućnost postoji 2-3 starije djevojke, djevojčice koje su isto jako dobre, čak se razmišlja o tome da krene opet Hrvatske na kup naroda, jer i će imati dovoljno jahača koji mogu savladati te visine da budu konkurentni na kupu naroda negdje. Eto, to je neki plan, možda ne za ovu godinu, ne za iduću i tako ne. Ok. Znači, zanima me još što se tiče lipanskog turnira, evo možete vi, gospodine Gujiću, odgovoriti, je li to natjecanje po kategorijama, znači juniori i seniori, ili su svi spojeni u jednu kategoriju? Znači, šta je jako dobro i interesantno reći, do sad nismo ni rekli kad je lipanjski turnir. Znači, lipanjski turnir traje od 2. do 4. 6. sa početkom utakmica ujutro u petak oko 9 sati, pa cijeli dan, tako i subotu, tako i nedjelju. A što se tiče takmičara, ovo je jedini sport gdje se muško i žensko takmiče u istoj kategoriji. Znači, nema sporta gdje jedno muško i žensko nastupaju u istim kategorijama. A što se tiče tog vašeg pitanja, imamo
utakmice u svim dobnim kategorijama. Imamo utakmice za ponije, imamo utakmice za kadete, imamo utakmice za juniore, mlade jahače i za, naravno, seniore. Sve te utakmice se skaču od malih visina, što je, znači, preduvjet za poni utakmicu, da ona ne bude više od metra i u toj kategoriji samo skače poni. Kadeti isto tako imaju svoju utakmicu do 1,10 m i samo se u tom utakmicama kadeti i oni imaju svoje proglašenje pobjednika, a to je utakmica otvorenog tipa u kojem skačemo i mi sa starijim konjima, mi sa mladim konjima, znači seniori ili drugi jahači, ali oni imaju svoje normalno proglašenje pobjednika. Znači sve je napravljeno da svaka kategorija bude zastupljena i da svaka kategorija ima svog pobjednika. Evo, u kojoj kategoriji Hrvatska može očekivati odličje? Pa te su, može u svim kategorijama, jednostavno je stvarno, tu su prisutni jako dobri konji u Hrvatskoj što ih mi posjedujemo. Što se tiče ovih utakmica velikih, znači možemo gledati za te utakmica za pehar grada Zagreba, sigurno je tu Lea Djemilić, jedna od favorita velikih. Ako dođe Kim Vukadin, inače ona jaši i trenira u Italiji, ona isto. Laura Dragičević isto. Nuša Olajuš isto. Doduše Nuša je ove godine ozlijeđena pa nije toliko baš previše prisutna na takmičenjima, tako da ne znam da će nastupiti, ali znam sigurno da je lani pobjedila jer je bila ispred mene, ja sam bio drugi. Nastupit ću ja, koliko će imati uspjeha, to ćemo vidjeti. Sad od ostalih ima jedna dobra reprezentativka Bosne i Hercegovine, to koja trenira tu kod nas u Samoboru. Ima jako dobre konje. Luka Založnik, čovjek koji je bio 20. na Europskom prvenstvu, isto jako konkurentan za pobjedu. Pobjedio je, ne mogu se sad sjetiti. Točno, ali pobjedio je isto jednu godinu, jako dobar jahač među jednim od boljih u Europi. Tako da jednostavno mislim da naše cure imaju jako puno mogućnosti za pobijediti tu utakmicu. Što je od srca želim. Je li to više onda muški ili ženski sport? Pa ne mogu reći da je to sad više muški. Na primjer, evo, ja sam u tom sportu 30 i više godina i više od 30 godina. Ovo je sad populacija ženska. Znači, škola jahanja gdje god postoji. Kod nas u Sinju prije 20 godina nisi mogao vidjeti 2-3 ženske curice da idu na jahanje. Danas ne možeš vidjeti 2-3 muška da idu na jahanje. Ok, doli ih je malo više u Sinju. Ali u Zagrebu i okolici Zagreba ili okolici Zagreba postoji i konjički klub Evago u Čehima, postoji u Hudibiteku, postoji u Zaprešiću, Samoboru. Prevladavaju. Neću se privariti ako kažem 90% cure. I 90%. 8%. Nema, dečki, vrlo, znači, nema. Strašna populacija cura da se bave s tim konjima, a isto tako moramo reći da one mogu jako dobro jahat konja i ostvariti dobar kontakt sa konjem i napraviti super rezultate. Tipa na hipodromu kad pogledamo, ako nas muških ima 6, šta jašimo, na hipodromu ima negdje oko 150-170 konja, uvjeti su jako dobri, da ne falimo previše, mogu biti duplo bolji sad momentalno ovaj dio način za jedan vrhunski odrađen turnir međunarodnog tipa na velikom nivou. Za to moramo priznati, biti realni, hipodrom nije baš sa podlogama najbolji, ali jednostavno to se da riješiti, to nije nekakav veliki problem da se te podloge naprave, ali što se tiče infrastrukture, što se tiče širine za konje, za trčanje, za turnir, za treniranje, za stacionirati konje koji će doći izvana, to su prekrasni uvjeti, to se samo može dovesti na jedan malo veći nivo i to onda može biti prava priča. A jednostavno kad pogledamo, mi na hipodromu imamo sad ono šta, na primjer, nogometna reprezentacija nema. Znači, nogometna reprezentacija nema svoj stadion, mi ga imamo u hipodromu. Okay? Hipodrom je došao danas da ga moramo malo
održavati i po meni neke stvari porušiti i napraviti iznova. Da se ti naši naraštaji i ta naša djeca koja dolaze, kojih je svake godine sve više i više, da im ostavimo prostor i taj hipodrom da mogu uživati u njemu i da mogu raditi rezultate. Jer jednostavno taj sport zahtijeva jako puno i u tom jako puno dobro je da ti klinci dođu jer jednostavno tu ima jako puno posla, jako puno steču navike, jako puno steču ljubav prema konjima, jako puno steču druženje u prirodi po zelenilu, što je danas idealna situacija. Danas su svi na tabletima, na telefonima, a mislim da druženje konjima ne podržava taj tablet i telefon, jer tu je jako puno posla, treba ga očistiti, treba ga izjahati, treba ga pospremiti, treba ga nahraniti. Tu je dosta, a to mislim mladim ljudima poslije ostavlja prostora u životu da im je lakše i da u životu naprave nekakav bolji rezultat u svom poslovnom, profesionalnom smislu. Ok, evo vi ste, spomenuli ste mi prije emisije da ste imali puno izazova pri organizaciji znači ovog lipanskog turnira. U principu da, ja sam i prije organizirao turnire na konjičkom klubu Jarun na Jarunu. Međutim, bila su možda malo bolja vremena 2010. 11. 12. neke banke i tako neke druge institucije su nas dobro pratile i mi smo nekako se mogli pokriti i napraviti 2 i 3 kola nekog turnira. Danas je to dosta teško, iako je situacija u prirodi dobra, nije loša, ne? Međutim, svi bi financirali nogomet, rukomet i tako neke glasne sportove, a ovo je sport koji je vrhunski sport u smislu, recimo jedna Njemačka, najviše novaca u Njemačkoj se okreće ne u nogometu, nego kroz konje. Tipa hale, jahanje, hrana, suplementi i sve ostalo. Okrene se više novaca godišnje na trgovini konjima svemu nego u nogometu, što je, evo, zanimljivo, ne? I sad tu treba naći sponzore koji su spremni nas podržati. Ja vjerujem da će iduće godine već biti puno lakše, jer će moje godine uz strašan marketing dobiti jako puno medijskog prostora u svim i novinama i na televizijama, a to će značiti da je sponzorima to zanimljivo, jer su to isto besplatne minute. Jedna autokuća će staviti svoje automobile u parkur, što se stavlja svagdje u svijetu i najvjerojatnije će i jedan dio prenositi i HTV će imati neke prenose, doće i nešto od naših političara iz grada Zagreba isto tako, od neke nagrade ručiti, znači to cjelokupno zbivanje ta 3-4 dana će biti izuzetno dobro medijski popraćeno, tako da je za te sponzore isto to jako, jako zanimljivo. Od onih proizvođača hrane za konja do ne znam, imamo sponzore koji zubare, ovako mislim, obične ljude koji vole konje. I nije im problem izdvojiti neku svotu, to nisu neke ogromne svote, ali i skromni prilazi su nama jako dobri, ako ih dovoljno skupimo, mi smo pokrali turnir koji ipak dosta košta, jer 20.000 € treba dati samo za nagrade. U konjičkom sportu su nagrade običaj, znači ne na svim visinama, nego samo na zadnje 2 visine, znači na 1,30 m i 1,40 m su novčane nagrade. I one kod nas isto nisu velike kao vani, ali ljude to veseli i to tako mora biti. Vjerujem da će biti puno ljudi. Eto, mora biti interesa u tom dijelu da za nešto jaši. Znači, mi smo isto ove godine stavili novčane nagrade za najmanje kategorije. Po ukupnom dijelu turnira, znači u 3 dana, najbolji na metar, prva 3 će dobiti nagrade. Mislim, to je stimulacija. Ja mislim da je to dobra stvar da se ti dečki stimuliraju, jer jednostavno vi imate trošak na turniru, vi morate platiti prijavninu, upisninu, morate boks za konja, morate sjeno, morate slamu. Sve su to izdaci, sve su to trošak. Da su boksovi svi rezervirani, nema boksova i danas je napravljena lista čekanja za boks. Znači, gosti koji dolaze izvan Zagreba moraju unajmiti boks za konja na 2 do 3 dana, konji tamo spavaju, to je njihov hotel. Ne? I lista je gotova, svi su boksovi iznajmljeni, napravili smo listu čekanja, ako neko odkaže da neko drugi može dovesti svoga konja na tur. Znači, to već dosta govori da je, i ja mislim da će biti preko 200 konja, da će sigurno biti. Pa startova će sigurno biti, jer jednostavno ovaj prsten užih koji mi imamo oko Zagreba, tu ima sve ukupno, mislimo, negdje oko 11 centara, 9 centara ima sa pokrivenom halom
i tu je kapaciteta od 20 do 50 boksova i ti jednostavno ljudi koji su u okruženju ne trebaju taj boks, oni dođu 10-20 km tu i onda njih ne možemo baš popisati kao šta možemo popisati ove koji dolaze iz Istre, iz Slavonije, iz Austrije, iz Srbije, Bosne, njih onda moramo smjestiti u taj prostor. A ima i puno konja i na hipodromu, ima puno konji koji se isto takmiče, ne? Plus svi ti što su na 20 km od hipodroma koji dođu taj dan na večer do kući, drugi dan opet dođu, tako da ima dosta, možda je pomak jedan dobar, imamo dosta novih jahača, znači to su jahači koji se prvi put pojavljuju na 60 cm, na 80, na metar, nova djeca iz novih škola jahanja, novi skaču do metra već, možda se ipak nešto pomiče, ima više tih mladih, sve više i više. Problem nam je naravno najviše u tim najvišim kategorijama, što će biti, sad će biti pokriveno, ali ima iz dosta zemalja će doći, ali inače na našim turnirima to se svodi na 5 do 10 startova u tim visokim kategorijama, jer jednostavno nema toliko konja koji su toliko kvalitetni da skaču te visine, a odnosno oni koji imaju konje onda neće skakati u Hrvatskoj, nego skaču vani, jer neće tu trošiti konja, nego skaču vani, a ovdje skaču s konjima koji idu nešto niže visine. Evo spomenuli ste, odnosno vi ste spomenuli već ranije da bi trebalo unaprijediti zagrebački hipodrom, pa evo što bi trebalo napraviti po tom pitanju, što bi se trebalo promijeniti? Pa dobro, možemo reći na zagrebačkom hipodromu da mi imamo problem jer jednostavno bila je ona projekcija onog Manhattana kad je pokojni gradonačelnik htio nešto napraviti, izmjestiti hipodrom, u tom dijelu se tad nije nešto ulagalo i sve su se pokrivale te rupe koje su bile hitno za napraviti i to je to. Sad u ovom dijelu to je sve više manje dotrajalo. To je iskoristivo, ali jednostavno danas je taj nivo otišao podloga štala na jedan puno veći nivo. Mi danas imamo, moramo biti iskreni i staviti ruku na srce, štale iz 58. od kako je hipodrom nastao. Imamo podloge koje su napravljene 95. godine je hipodrom dobio neko novo ruho i tad je u tom dijelu napravljeno bilo na pravom nivou, veliki parkuri, zeleni, pješčani, super staza napravljena, galopska i to su sve stvari koje su danas malo dotrajale. Sad u ovom dijelu moramo svu tu infrastrukturu pijeska izmjestiti van, napraviti novu drenažu na jedan i na drugi. Trava je sad dobra, ali opet više nije to taj nivo. Ona bi se isto trebala skinuti, staviti, napraviti nova, jer jednostavno kažu da travnati tereni oko 5 do 7 godina, čak spuštaju i na 3 godine da je to super teren. Tipa u Slovačkoj je napravljen jedan prekrasan veliki centar, zelenu travu su promijenili nakon 3 godine. A to se sve treba raditi jer zbog toga ljudi i dolaze. Znači na ovom našem zagrebačkom hipodromu od 95. do, neću se sad, ali od 95. i onda kad je Slovenija ušla i okružje naše Slovenija, Mađarska, Češka, Slovačka kad su ušli u Europsku uniju, od tad je i taj naš zagrebački hipodrom ostao bez tog velikog turnira koji je bio svjetski kup gdje su dolazili svi najveći danas jahači koji su na rang listi među prvih 10. Znači oni su sa tim konjima dolazili 95. 96. 97. godine jahat zato što je bio dobar teren. Jer danas svi ti ljudi koji imaju konje, ti su konji jako skupi, ti su konji jako osjetljivi na ovrede i to se toliko pazi u svijetu da konj ima super podlogu i u tom dijelu kad imate dobru podlogu svi će vam doći. Jedan dobro organiziran turnir svi će doći. A ovo što Zagreb ima malo koji grad ima. U centru grada jedan prekrasan hipodrom koji naravno sad zahtijeva jako veliku rekonstrukciju, moram reći ogromnu konstrukciju i to je jako puno novaca. Mi moramo sve te terene plus sve objekte, čak i još jedna hala. Na hipodromu ne može funkcionirati 150-170 konja pod jednom halom. To je mali broj. Pazite, u halu uđe po maksimalno 10 konja, zna se nagurat, onda je to gurva, onda se svađamo, ali okej, uvijek izađemo, ima kompromis, mi ćemo sad čekat tebe, ti ćeš sad čekat mene, napravi se satnica i onda se svi pridržavaju, ali kad je vrijeme zeznuta, kad kiša svaki dan pada, kad je sve zaleđeno, svi moraju ući
onda je to panika. Ali kad imate ovako prostora da imate 2-3 hale, a to mislim Zagrebački hipodrom i ovaj grad zaslužuju, jer smatram da imamo dobrih rezultata, ne možemo se mi uspoređivati ni sa nogometom, ni sa karateom, ni sa vaterpolom, ni sa rukometom. Ljudi stvarno imaju super rezultate, mi nismo baš na tom nivou, ali jednostavno ne smijemo izgubiti ovaj prekrasni dio zelenila u gradu Zagrebu. Po meni moramo ga dignuti, iskoristiti maksimalno, ne samo mi sa konjima, nego jednostavno da se organiziraju i koncerti, i utrke pasa, i agility, i svašta nešto što se može upriličiti, ili trčanje, ili nešto, da se može taj hipodrom iskoristiti i da bude hipodrom za sve građane grada Zagreba, isto tako za sportaše koji se mogu uklopiti u taj dio sporta ko što se mi možemo uklopiti. Ok, evo dolazimo polagano prema kraju, idemo prema kraju emisije, pa da vas pitam, evo vi ste ovoga dugo godina se bavite jahanjem, koliko je jahanje skup sport i što sve osoba treba poduzeti da bi postala jahač? Što je sve potrebno? Znači, jahanje je skup sport. A šta osoba? Osoba mora imati samo volju i želju doći na hipodrom, ili ne samo na hipodrom, može doći na Jarun, može doći u Hudi Bitek, može doći u Evago, u Čehe, javiti se ljudima koji su odgovorni tamo za školu jahanja, to je nikakav, svak kad dođe pitat će nešto, svak će mu reći gdje se može javiti i onda će doći, upoznat će se s konjem, s trenerom, izaće, ako mu se svidi, ako mu se ne svidi, kao svi klinci mladi koji prolaze kroz taj sport. Po meni malo ih je otišlo sa hipodroma, jer su svi zavoljeli i to jednostavno, ja ne mogu reći kakva je, to je jednostavno droga koja je privlači. Ja sam u tom sportu ne znam koliko godina, 40 godina, imam svoje konje, uzgajam svoje konje, prodam svog konja, izgubim svog konja, ugine, mislim, u žrebljenju, mislim, to je toliko štete, ali toliko veselja vam da ne znam šta vas može toliko razveseliti. Okay. Meni je kad dobijem ždrebe prekrasna situacija, kad to ždrebe izraste pa dođe do 3. godine, pa kad ja krenem sa njim raditi, pa kad nakon 2-3 godine napravite rezultate s njim, to je sad jedan proces koji je užasno je skupo, da se razumimo. Mi to moramo hraniti, od hrani do 3. godine, nikakva primanja vi nemate na njemu do 6. 7. godine, da ste vi njega sad istrenirali pa pobjedili neku utakmicu, pa da vi sad u tom nekakvom njegovom razvoju dobijete povrat od njega šta je on. Možete možda na kraju, ako ga nekako dobro prodate, jednostavno drugačije ne možete opstati ako ne radite to. A što se tiče skupoće konja, da, skupi su. Možda moramo reći da su ali je skup proces do super konja. Okay. Trošak je veliki. Trošak svakodnevni je veliki. Okay. I to je rad, to je stvarno rad, jer jednostavno vi konja možete pokvariti u jednom treningu, može vam se ozlijediti u jednom treningu i do dobrog konja je jako dug proces i jako veliko odricanje i vas i konja i puta. Evo došli smo do kraja emisije. Gospodo, hvala vam što ste bili moji današnji gosti. Hvala vama i pozovite sve na i hvala vam još jednom na ovom prostoru što ste nam omogućili da možemo predstaviti lipanjski turnir konjički sport. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije Sport Specijal. U nastavku slijedi emisija Zagrebancija, stoga ostanite i dalje uz program OTV-a.